Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Idi napapasol Nicolas. Tampok itangal daw iti pannakigasangga sa Team Mortal a hero. Dito'y drama tayo. Alipogpog! Pong, katawan dagiti tricyclean na ito'y lugan ta. Ay, bayam latay da kulas. Idayaw to pa'y dagiti opisyal da ito'y bisiklitak dito'y Santa Escolastica. Umapal da! Tawan gas-gas tosam ngagpasada. Numamuan dati na diskubrik. Ha? Di ad naman ninyo umapal da. Pong, Hanya tinadiskubre mo kulas. tumayab to'y lugan ta. Anya? Agpuyutak lang, tumayabon Ay. Di ka agararamid. Ika gumam nga ilimad. Tiada apan nakabalin mo tanarigatan. Sapay sang kaibagada, akurang akano iti binting. Ha? Ay, bayam latay da po. No'y baga dati kasta. Ibagam anabukal apiso ti kwartam. Imbagak ngamin, apisita ti adda kanyak. Anya? Isumat lagayam Dayta kwarta apisita. Ket kwarta payla idi kasang-sangpet mo dito'y daga. Idi ngay simangbay ka kaslag lang anambaan. Pisita payla ti awag idi iti kwarta a 20 sentimos. Hangem kadag ito yun panawan. Awaanan ti balor ti pisita. Ultimo ti binting ita ket masalsalapon latan iti daldalan. Awanan ti balor na. Adun at tinaurnong ko apinting apong. Ha? Anya? Ure ngay ta ibagbagada ako likak. Diyan ngay adda abot ti tengana. Urnungak dagi jay. Ha? Nasayaat, apo. Angem kwartalat tadagita. Angem agore ka. Anya de kunam. Makatayab tilugan mo. Un apong. Ay, di ka gararamid. Marigat, no, da sa balya makakita. Uray ado ti makakita apong. Di dantumot lamamati. Anya? Ibaga danto dagiti makakita, anagtagtagainap da. Agtagtagainap da. Uray tengat aldaw. Ayan nga ta, Nicolas. Nagbiyahe nga ta. Nay, kapsat bubod apanak alakay. Itaman pa ya makita ka dito'y paradaan. Uro-urayak, Nicolas, nga po ko. Nagpasadan sa akin, di tajak mo't makita ditoy. Saan na nagpasada? Ha? Napanan na nga Adda masikog nga intaray na di ospital. Aganak sa daydayan. Anya? Nas daw kami ang nakakita. Sinto-sinto, Nicolas. Ngam nakasikog matgayam. Ay, nagpindot kayo, no kastatyan mo, yo. Saan mo ta, Nicolas? Tinangsikog ka. Di ko na. Nagbatada masikog jay sinakroy na ngayon lugan ijay pedicab na. Agir-iriyan jay babae. Ay, Agalakakaon! Ha? Kunkunana! ay, kasjay. Tinulungan na lakit, de. No, asino man day dyan, masikog. Ay, anya itayang tinagan mo. Pari. Ay, siyak ni Burtaon. Agkabaw kan sa amagtay. Ha? Ang mga nalipatan pa yun, ultimo tinagan mo. Ay. Anya, nalipatan ka di, ultimo nagan mo. Siyak ni Burtaon. Si Kangay. Anya, magtinagan mo. Porton gayam tinagan mo. Siyakmat ni Bobod. At gayam tan. Lukasta, apo ko di kalakayanan at tao dito ilit tayo as Santa Escolastica dyan ng itaray, di ospital, iti masiko? Wen, Emilia. Nakita mo dayjay akulas.
Wan tatang, kinat katawaan dagiti padak ang nurse iti ospital. Gapo iti itsura na. Kas day tumat nga mintilangana. Mamati ang nasirib day jay. Wan, nasiri ba talaga? Kasla sinto-sinto. Nga maiso ti ad-adaan ng tulong iti masiko nga inyag na iti ospital. Anya? Kasano day ta? Talaga nga emergency tinapasamak tatang. Apa man ana isirrak iti labor room? Aganak latan. Di na nauray ti doktor anang paanakan ko na. Oray da kami nurse kat nataranta kami. Kasta? Agasam, isukit din tinang mandar kada kami no anya ti aramidan mi. Kat husto amin nga imbagana. Ay na, naglaingan. Hey. Talaga nga amo na ti inararamid na tatang. Dakas inong tankit din di doktor. Nay, naglukon day jay a doktor. Imbis nga agyaman, tawanan ti inaramid na. Dita nga rod, naladaw asimmang pat di doktor nga agpapaanak. Di mat nga rod makaora di masikog, tatalagamat nga ganakan. Isu ani Nicolas latan ti kadwami. Gayam ko nila kay bubod nga apong Nicolas. Awiset to ida, dito'y balay tayaw. Naimbag tanadanon ka dito, Nicolas. Ha? Nurse? Kunak na nalipatan na. Saan ka nalipatan? Oh, kumusta nga dyan niya ko iji ospital? Nakapapigsan agawid ton inton bigat. Nakayayat di anak na niya? Kaya't nakaama ka sa Rita. Nagdawat iti pabor kanya nga umay ka sa pulan ditoy. Ha? Apay ka no? Napatig ka no ti bagana. Isu ano awan pa na. Sumurot ka kanya. Sige, aglugan ka nga rudan ditoy. Agyaman na. Naidumduma ti ipaspasadam Katawaan dak nga rudag iti ag-tricycle. Ibagbagada pa'y kadagiti tao. Asaan da nga aglugan ditoy. Tamalaes ka no ti tukak a mapilida. Anya mo din ti kasta nga ibagbagada? Mabayag ka no ti biyahe. Malaes to ka nun ti ikan. At sinindaanan dagiti makichinda. Isu man ti aglugan ditoy. Kasta ka di? Di mo ikaskaso ida, Kulas. Salagamat. Ala, nagpardas. Inayad yung Kulas. Saan ka mat naggargaras? Agyamanakan ka, Kulas. Nadigapukan ka. Ang mga nudakas tinapasamak kada kami iti anak ko. Awan anyaman na. Talaga gayam ang mapagnamnamaan ni Kulas no at the emergency. When mat nurse, agasam, apagdarik mati dadanon mi idi diti ospital. Kasla mayab kami idi inyagnak ditoy. Kasla nga rod tumaytayab di pedicab na. Nagpardas ti taray na. Kas jay laeng mut ati panagrik nayo. Kasla agtaytayab na uray saan met. Agyamanak manan, Kulas. Ibagak to iti asawa, tao may tumat agyaman kan ka. Apay nga nga awan ti asawam. Agtrab-trabaho iti adayo. Sumangpot to iti mabiit. Maragsakan to ang makakita iti anak yo. Wen, Kulas, masiguradok dayta. Agpakada ako, nurse. Ang mga no katawaan da kamot dagiti makakita kadatangag kuykuyog. Abay ka din nakatawaan da. Siyempre, nakatkatawa nga mintilangak. Sige, Kulas. Kitaab no anyat mapaspasamak ijay. Adda ka no natakaw nga anak. Pardasak ti rumor diti ospital. Ibagayo may digay. Diyan ang bisitakan ka! Isulagit di tagtaktakaw iti maladaga! Anya, ni apay apabasulin nyo ni Kulas. Napananday jay! Ibagam no tagano! Isu ti patiliw ko ka nagiti pulis! Anya, Ibagam no sa dino ti pakasarakan kan kwa na! Tano saan? Alak, matay ta anak mo!
napasamak ka Nicolas nga apo ko nila kay Bubawd. Napabasol ang nangitalaw iti maladaga iti ospital, tatang. Nay, kasano da ita? Diyak man amo di babae ang napukawan iti anak. Ni matlatan ko las ti papabasulan na. Kasano nga min anakapan Nicolas iti ospital? Pinayaban di naganak at tinulungan na. Isumat ti pan nakakita di babae ang napukawan iti anak. Kahit ayan itan Nicolas. Diyak amon sapsapulan dagiti pulis. Hanggang pudno nga taan Nicolas tinang takaw iti maladaga. Saan ka mamati? Apay ko mga agtakaw iti maladaga ngay? An-anwan na kuma? Ay, kaasibot Nicolas Amangan no saan na makapasada ijay pedicab na. No kasta sapsapulan ang dagiti pulis. Sigurado day tatang. Ngam saan arumbang nga agbuteng no awan ti basol na. Kasta ti ibagak no makitak Nicolas. Kamatundak pa talaga dagiti nakalugan. Itilugan ti pulis. Papanakungatan. Urayat latta kumaidan. Apay ngay. Akaslad damat manglapod ka dagiti sakak. Nuganda ti agsardeng nga agpidal. Kaslad adapay kiti pumarpardasak. Agsikuak dita masungad. Isardeng kunto ditan. Idoy! Paypayapayan na pilalaki ang naggapu itilingad. Sino ka? Apay? Umay kayo kakadwa! Aglugan tayo dito yung pedicab Nicolas! Moda? Sige! Himpagta na isaroon ka dito, Nicolas! Pidalamon! Pidalamon na! Asinagan na kita pulis! Kasta! Partasam! Uti paspasan tayo. Tumayab tayon! Ha? Alisan! Tumayo tayo ti pedicab Nicolas! Agmat magic Nicolas! Sige! Yadayo na kami kadagat ti pulis! Mayatarayan min dagat ti pulis! Dok kayo tikam kamatan dagi pulis? Why? Sige Nicolas! Pataya bumpay! Yahoo! Saan ba tayo napakamatan dagat ti pulis? Ala kayo! Da kayo gayam tinang takaw kadagiti maladaga iji ospital Pagkwartahan da ito, Nicolas. Ilako tayo dagito kadagiti awanan anak. Agsangput da inton rabi. Dakas dayta. Madi dayta. Oy, di ka man, Kulas. Ituin niya kulas. Di na kamin kontrahan, Kulas. Taura ibagam ngawan basol mo. Nagbataden akadwada ka. Saan? Anya saan? Ti pedicab mo tinagluganan mi. Iswa na itarayan mi dagiti pulis. Kunak ano sakti kam kamaton idi dagiti pulis? Da kayo mo't gayam? Anya? Silil. Agore ka. Sika ka dia talaga ti kinamat da? Jak mo Ta idi nakita kayo. Kunayo mat, akam kamaton da kayo. Aha! Saan nga ron ada kami talaga ti kinamat da? Kakadwa! Nakalisti tayo mat gayam! Imbagarot tayo, ada tayo tinakita da. Iswa naglemeng tayo. Nyamimot gayam, kulas ti suspek. Kulas! Dami ganti one time! Angem! Di kagdanag, kulas. Agkakadwa tayo. Ibingayan da kanto iti paglakwan mi. Kada iti maladaga tinakaw mi. Basta Basta tulungan da kami, ha? sige.
Tulungan kayo nga rod. Kasta! Kasta! Awanan ti problema talaga! Awanan dyan anak ko. Kakaiso na putot nila kay Kuday Jay. Gam na po ikaw pa'y. Basol di gayam mo, Nicolas. Saan ko agayam, Nicolas? Jak tupay am-am mo ng tinulungan na. Mabiit laang ata pasuswak to'y anak ko. Mabisinan, masikuran pa'y kat nga tan. Aging gat di may subli di anak ko. Agyan kayo dito'y presento akaduam day ta anak mo. Alag pagkit di day ta anak mo ha. Nujak mapasubli di anak ko. Mayat titurog da iti maladaga. Mayat-yab da. Kamain dayon da iti panagtayab da iti pedikab mo, kulas. Maturog kayo. Ha? Maturog kayo mutem. Kas kadagita ang mga daga. Makapatuglag nga pa iso ti aglugan dito yung pedikab ni kulas. Ano, diyan ka ati maturog. Ano nga eh? Makapaglaban nga. Sakit, di maturog. Maturog kayo, amin. Maturog kayo. Pagkiling kayo. Intin makadanin tayo. Itin papanan tayo. Maturog kayo. Imbag ta disnudo ka nagpakita dito presento. Si ka-asinto sinto. Adan niya. Agtatakaw iti anak. Apay nga tinong panak. Mrs. Adan iti ikot mi to'y maatap nga agtatakaw iti anak. Damagan tayo pa'y no sadino ti ayan na jay anak yo. Agraman dagiti daduma pa'y natakaw amaladaga. O sige, Apo Pulis. Ibagam, no sa dino tinay panam iti anak ko. Tano saan? Pasukataktan ka! Ha? Kunak lang aruden. Saan asya? Saan? Kasan na kumamat? Ay! Di mo mo't lulwan ti rupa ti apukok Apay! Di mo nakita aya, dagiti adda iti pwede ka buwan sangpot na dito'y arubayan ti munisipyo? Umayo kami, kita na! Ne, ama bubod. Ada kamit gayam dita. Adda dito, dagiti agtatakaw. Agraman dagiti tinakaw na. Ay! Agring kayo! Da kayo, barayero! Alam ijayan ti anak mo. Kabsat a babae. Di na kun kabilan Bason mo matlang Abay nga na di mo imbaga adagos nga dagaya man ti anak ko dita. Ang uray no kasta. Thank you! Ditang gagayem, tinagpatinggaan ti may samanan nga istorya. Iti pan nakigasang ka sa Team Mortal a Hero. Dito'y drama tayo anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan iti direksyon, Kirby Riliera. Musika, June Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpug!